Lagip ti napalabas. Programa ngayon kay pakangagan kadagiti nagduduma a pakasaritaan iti biag nga umay mang tad-adal liw-liwa ken pagsarmingan iti biag. Pakaibasaan dagiti sursurat manipod kadagiti naayat a dumdumngeg. Lagip ti napalabas. Naimbag, naragsak ka na bendisyon nga aldaw kada kayo amin papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita, kat manipod iti pagayam, akayat na ti agpailingad iti nagan area, ti Santiago, Isabela. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, umuna ti amin, idanon kumanpay tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin, amang bukbukal, kadag iti drama dito YouTube. Nang nangruna dito'y programam alagip tinapalabas. Naawi sakmat ang nagsurat tapno inak ibinglay to'y padas ko. Padas ajak tupulos malipatan nga uray manon atawan tinapalabas. Padas ang nagbalin akarit kanyak gapu iti saam nga inpaay kanyak ti panawan. Agmay may saak laang nga anak. Nasapa api musay ti amak gapu iti sakit. Manipod idi saan meten anak ki asawa pay ti inak ket nagnaed kamin iti balay ni lolo. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga roden ti agsalaysay. Mala, agawaam ti aggunayan ako tani aldawan. Amangan numala daw ka ama pa nag-eskwela. Wan nana. Atoy, nagtimpla ak iti kape. Isopay laang at ilabay mo, wan. Balunam nga mintay inlambong ko nga ugot ti kamuti. Isunto ti sidaam inton aldaw. Ugot ti binalon ko iti kalman. Ita, ugot manan. Ay na, anusam ka di anak ko. Tinapatag adda. Ay, wanan Sana bale. Tanuad datangdan ko itama pan makilabada, gumatangak inton malam itinaimas asidaan tayo kadalonom. Sige, nanang. Oh, adto'y mo't ti meriendam inton resesyo. Linambong asaba. No kasta, awan man ang balon ko a kwarta? Awanan ako. Inggatang ko ngamin itibagas ti kakaiso na a kwarta kitay. Iso nga ano sampay laang ti saan nga agbalon iti kwarta itawan. Wanan nana? Ala, agawaam nga rod ti mangan, tani, lumawagan. Adayo pa'y ti pagnaam amapan ija iskwelaan. Umuna akon arumwar, tatang. Sa dino ti papanaman akaw. Mapanak aglaba ijay ayan damadampasita, tatang. Kastaya. Wen, da kayo ngay. Apay, di kay kadimapan agiskrap ita. May kayo mapanak anak ko. Isumpay mo ti maganan siya kadagiti ilaw kabuti kinlandok. Isaganak na ba iti bisikleta, rumwarak mo tayo. Sige, tatang, umuna ak nga rodan arumwar. Da kayon ton ti makaamo amang isara dito ibanay. Mapanakon, tapno masapa ak amakalaba. Wan, anak ko. Mais yu dita! Mais! Yuh! Mais! Gumatang kayo iti mais! 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 Gumatang kayon! Napudot pa'y! Mais! Oops! Oh, apay nga hindi sumatan ti susuunam mais anak ko. Nabanugak nana. Agi na natapay. Nagsakitan ti unok anak kasusuon iti kagudwa sa ako mais. Mabiit na ang ngarod ta ibabakmat ni awit ko. Ay, uray siyak. Nasakit matan ti sakak. Agi na natapay ngarod biit anak ko. Siguro, no si bibiyag pa'y day di tatang. Saan akastoy ti biyag ta ita? Ha? Nagrigat gayam at talaga no awan ti ama ti pagtaengan. Wan, talaga narigat anak ko. Isa asika, igaud mo ti agiskwela, wan. Di ka agsadot-sadot. Aramidom amin akabaalam tapno makaturpos ka. Iti kasta, saan kanto nga agbalin ang nakakaasi? Wan nanang,
Ikarik nga giskwela ak anaimbag. Agbalinak to a doktor. Tapno siyak to ti mangagas kada kayo ka ni Lolo. Katuan anak ko. Mala, ituloy taman ng timag na. Barang malako ta amin dagitoy kat makaawid tamot anasapa. Wan nanang. Mais! Mais yu dita! Kaluto ka na pudot pay! Mais! Mais yun dita! Mais! Napudot pay! Mais! Mapana ko nanang. Sige anak ko, agan-anad kay tidalan mo, ah? Wan nanang. Sa paam ti agawid inton malam, tatulungan nak amang rupot kadagiti utong nga ilako ta inton bigat. Wan ka di nanang. Talagamat nga minamasapsapak nga gawawid. Palpalagipan ka laeng, anak ko. Di kay agdanag. Masapak nga agawid. Exam ita, iso asigurado ang masapa kami ang madismiss. Kat, nag-review ka matlang? Siyempre Tibilin ko Iti amin nga aramidam, di mo liwayan, ti kumararakin ni Apo Diyos. Agadal ka na imbag, tapno addan to may pagpanakil mo, inton awanakon. Oh, di ba? Kabisado kung tibilin mo, nanang. Ay, pilya nga ubing. Ala, mapankakit din, tadi kakat maladaw. Sige, nanang. Ang sakbay na. Arakupan ka man, pay. I love you, nanang. I love you too, anak. Laglagi pang kumaakanayon nga ipatpatag ka unay-unay, anak ko. Kastak, ba't kada kayo, nanang? Mala, inkanta di kagat maladaw. Lalaingam tagik someone. Wan, nanang. Maragsakan lakit din ni nanang no makita na dagiti test paper ko. Puro perfect amin ko naman. Ne, apay anang gado ti tao di tabalay. Partakak pa'y timag na. Dayjay ni Lolo. Asit man. Lolo! Lolo! Ne, apay yan, Lolo. Agsangit kayo matan. Apay nga ado ti tao dito'y balay. Anya ti napasamak. Sa dino ti ayan ni Nana. Sino ti... Apoka. Awanin ni nanang mo. Awanin. Imbati na to na po. Anya nga ibati. Anya ti kaya tiyo asawan, Lolo. Awanin. Natayan ni nanang mo. Naikagles. Kit na ito pati ulo na itibato. Ngay sumatan. Tigapanan ti pandakatay na po. Anya, saan? Saan na pud lagay ta, Lolo? Saan? Nanang! Nanang ko! Apay nga inbati na kami matan! Nanang! Ria, apo. Nakaragragsak kami pa itay. Sakbaya si Mrelka kay Jay Eskwelaan. Apay nga yakastoy mata na masang patag. Apay nga'y Lolo. Anya pa nga itisirpi na gito'y test paper ko. Itatawan matan ni nanang ko. Apo. Kasanuak pa itan, Lolo. Sino pa yan ti kanuak ita? Awan matan ni nanang. Apay nga'y Lolo. Ella, gusto na itanda pa nagsangsangit mo, apo. Di kang danag, tanda akpay mo'y.
Aging ka si bibiyaga. Ikare ka di ka baybayan na po. Lolo. Nasakit man. Ngamnaskan nga aklunan tang-awanan ti inam. Apo. Nalabay nga ginggalaan dito'y tingtid ti Diyos. Abiyag na. Tulungan kayon ang mangugas kadagiti bote, Lolo. Ay, sana, apo. Kabailak na ito yan. Agbasa ka kiday. Wano aramidam na kita assignment mo. Nalpasan a, Lolo. Tulungan kayon. Iti kasta mabibit amalpas. Ala, sikang garo di makamo, apo. Malmalpasa magkidin na. Pamagaglangan, kalpasan na. Isakok mutang. Iti kasta, pick upin tulaan ti truck o may manggarang. Lolo, Oh, anday bagama po. agyaman nak, gapo iti kinanos yo kanyak. No awan kayo laang, jaklam mon. Amangan numaysak matan kadagiti ubing agkatang-katang iti igit ti kalsada ita. Anya, sika talaga po. Alangan Mart, abay-bayan ka. Ke anak na ka anak ko. Apo ko kariya. Iso nga aramidak nga ro namin nakabailak. Tapno aywanan ka. Uray ka sa ti kinarigat ti biyag tayo. Ikarik nga agadalak na imbag. Iti kasta, makaturposak, Lolo. Katuan na po. Daita ti kasayatan nga aramidam. Ti agad hala na imbag. Day tamag, ti unay-unay, day dinanang mo. Saan ka, day? When, Lolo, ag-working student tak. Tapno saan kayo ang marigatan. Isupay ti matgadak nga allowance ko. Kan bangkita ak kadagiti pagadalan nga da scholarship na. Bareng mapili ak kadagiti maikan. Ay, wala po. Nasirib ka, Mike. Nagngangato dagiti gradom. Iso apat siya. Maikan kay ti skolar. Nay, apay nagsangsangit ka nagawid na parok. Ada ka di parikot. Inoy uyaw dak nga mindagiti ka kay eskwela ak, Lolo. Ha? Ibagbagada basuraan ka no to'y balay tayo. Nakakaasiak ka no. Kaputawanan tatang kananang ko. Ibagbagada pa'y alakla kayudan kayo kanon. Kitdandanin ti apit yo. Kasta ti kunadaking kapok. Wen, Lolo. Ay, na yun dagita nga ubeng. Ibagbagada pa'y achiterak ka no. Isuan na nga to ti maalalak tunggal exam mi. Pala, di mo latan ni kaskaso dagita tao, apo. Ibagada latan ni kaya na nga iba nga. Di mo'y dapat patulan. Ag-eskwela ka kida na imbag. Di ka makiap-apawan. Lolo. Sana bare, tasana maturog ti Diyos, apo. Amo na, ngawan kinapudno amin, dagiti ipagpagada, may papangking ka. Sakti-saksay, iti panagrebribiyom, tunggal parbangon ka bayatang nagluluto ka. Lolo. Mala, gusto na napukwang. Basta di mo'y dapat patulan. Iti kasta, saan da karkarwan ti mangikuspil keng ka. Bay-bay ang langi da. Maumadan tumulang, apo. Aday ta, nakaluto ako ni Tin na po eh. Anya nga ta tilutok amasida. Ay, apo. Yahoo! Adan ni Lolo. Apo. Ay, anya tararabidam. Apay ang nakasasok dito kusina. Nagluto ako ni Tin na po, Lolo. Ay,
Ay na, nagsaya ngayon kastapok. Apag gusto, anday nyawid ko sa daan ta. Dito lang aron mga nagsaraminan sa apok. Anya nga itinyawid mo si daan ta, Lolo? Pwede kayo na po. Wow! Ano nga rod man ang timakan ko? Ano kasta? Ikaw na. Mala, manggaw ka nga rodin itin na po. Tambangan tan na po. Lolo, agi na kayo mat ngamin Saan puro trabaho? Kitaan niyo, agsakit kayon. Ay na, adayo itibagis dito ya po. Nasakit, nagtrabaho talusan, awang magkanan ka. Uray saan kayo pala ang arumar ama panagiskrep, Lolo? Amangan no kumaro tirik-rik na niyo, kat anya pa'y ti mapasamak kada kayo. Ay di nakapakadanagan na po, kabailak na ito. Lolo, saan kumaanatangkan ti ulo yung? Tsak lakit ti kabailan, no, adadakas ang mapasamak kada kayo. Unay mo laki din ti apo ko na ya. Mala, sana nga rodin na rumuar. Kasta nga min Kirumbang nga ramidan niyo kat agina na. Saan na bale? Agswildoak iti pagtrabahwak apanganan ita. Igatangan kayo iti agas inton malam. Kan gumatangak matan iti naimas asidaan tayo. Mayat ti alsam na. Gusto laang ti 5 abukal asalamaging ay nyalsam ko. Magustuhan lakit din ni Lolo to in lutok. Manggauak, taitulod ko iti ayan na. Nagbanglo. Sigurado nga ado ti kanan na. Paborito na kat ti inalsaman abangos. Lolo? Ramanan niyo to in lutok. Nakaturog saman. Lolo? Lolo? Agreeing kayo, tamangan kayon. Iti kasta, makatumar kayo, matri iti agas yun. Lolo? Apay ngay. Kaslasan mo nga umang angas ni Lolo. Lolo? Tulong! Tulungan da kami! Tulong! Lolo, agreeing ka dita, Lolo. Apay nga pati siga kat imbati nakmatan. Kasanuak pa'y itan. Kasanuak pa'y itan tag may sa akon, Lolo. Ninang Irene. Siya nga rod. Kunak no din akon mailas ni balasang ko. Ninang. Maya kadagos idinadamag ko tinapasamak kini Lolo. Agyaman ak, Ninang. Ala, husto day ta na palagsangsangit mo, iha. Ninang. Apa man amalpas ti tabon ni Lolo, itugot ka ni Jay syudad. Agnaot kan kanya. Anya. Nalawag dinangag mo, iha. Ang kasanon ti panagadal ko, Ninang. Di kagdanag. Tasya kun ti makaamo amang ipag na itipan na ka-transfer mo. Ang paiso, Ninang. Wan, iha. Alaan kan ijay syudad, kat ijay kan nga agadal. Saan mat anadagsan nagiti matrabaho dito'y balay, iha. Tumulong ka laang agluto. Aginaw ka naglinis dito'y balay. Kas kasukat ti panang paeskwela kan ka. Wan, Ninang Irene. Di ka agbabain amang ibagano anya ti kasapulam, wan? Wan, Ninang. Kayat ko nga igaad mo ti agiskwela. Numabalin, liklik ang pailang ti maki-boyfriend. Disturbo lang daytay ti panagadal mo. Wan, Ninang. Awan mo't iti panunot ko ti maki-boyfriend. Talaga kayat ko ti makaturpos. Very good. Kat, agyaman ak unay kada kayo, Ninang. Awan anyaman na, iha.
Kinapudno na, imbilin na kaday dinanang mo kanyak. Iso na laang tadyak na kapan idinatay, gaputad da aki di Amerika. Ngamsakbay ti pan nakatay na, nagsarita kami apagadalan ka iti kolehyo. Kasta ka din, Ninang? Wan, iso nga awan rumba nga pagtanagam. Siya kun ti makaamukan ka, basta agadal ka kuma anaimbang. Giyo iho, umay kay manganan, nakasaganan ti lamisaan. Wan, mama. Rhea iha, umay kamutin agsasango tayo na mangan. Wan, Ninang, umaya kon. Partakan nyo ata ni lumami isan ti makan. Wow! Nagadumatan ti nakadasar amakan iti lamisaan, Ninang. Adapay cake, oh. Una, para iti kasagay mo dayta iha. Ha? Happy 18th birthday, Rhea Balasang ko. Hala ni Ninang. Nagtaktak kayo pa'y laan. Kat no sigud mat, ajak silsilibraran ti kasangay ko. Happy birthday, Rhea. Agyaman ak unay, Ninang. Agyaman ak Gio. Nawan na yaman na iha. O ala, mangantayokit din. Hello, Rhea. Umay ka kumadagos dito ospital. Ospital ko na, Gio? Apay? Naatake ni mama. Anya? Katawan pa'y puot na ngaging kaita. Diyos ko, ispalam ko maitipaggat ni Ninang Irene. Di mo ko mabaybayan, Apo. Agpakpakaasyakan ka, Diyos ko. Pangaasim ta di mo baybayan ni Ninang ko. Pagimbagam ko maadagos. Tsak lakit di ka baulan. Nadadakas ama pasamak kan ko, ana. Rhea Balasang ko. Ninang, Agsen ka kumawan. Kalayo mo lagi pan dagiti imbilbilin day tinanang mo. wan, Ninang. Pasagkaunay unay kas iti panagipatag dayti Helen ka. Husto, Ninang. Di yun pilitan ti agsao. Agina na kayo. Itikas na. Daras kayo nga umimbag. Kuwila ka dahil pag iha ulay anya di pasamak masapol makagradwal ka. Wan, Ninang. Ikafim kanyak nga agis kuwila ka asaimbag. Wan, Ninang. Ikarikday ta kada kayo. Agiya manak Ninang. Ninang Irene. Doktor! Tulungan ta kami! Doktor! Awanan ni Mama Rhea. Awanan. Apay, Diyos ko. Anya launay tinagbasbasulakan ka. Taapay a pinagsasaro ng madlakit din nga inala nagitipat patag ko itibiyag. Kasanuak paitan. Rhea. Kasanuak paitan. Naulpit ka. Naulpit ka,
nay. Apay asyak ti makalaklak kami ti kastoy. Apay. Napudpudno nga da Diyos. Isublim ti nalam apyag dagiti patpatag ko. Isublim. Imo na ti inak. Kalpasan na ni Lolok. Ita, nimat ninang ko. Asino pa'y ti sumaruno, ha? Nasaysayata siya klangan ti alaam. Ngam ti kastoy nga agsagsagaba akiti saam. Apay nga raramidam kanyak ti kastoy. Apay! Saan, Rhea? Di mo rumpang asidiren ti Diyos. Awan asin na kanya. Awan! Oh, ang sangsangit ka manin, Rhea. Diyak lang amin malapdan ti agsangit. Nang runa no malagip ko dagiti patpatag ko iti biyag. Rhea. Unay matlakit din nagasgasat na. Apay nga isuda pa iti nakapasamakan ti kasjay. At day ka manin. Pudno ng sakit. Gamnas ka nga klo naman ti amin. Nalabit. At da napimpinta sa plano ti Diyos para ken ka. Amo ka di nakaikan ti Diyos iti panumok. At di mo kabaylan nga ilasak. Tiyo. Oh. At iti pasbok, Rhea. Dahito may isa, para magkanyak. Nakitak dagito iti silid ni Mama. Panagkunak, kat sigodan nga darikriknaan ni Mama. Ngam dinala ang imbang paga. Insagana na amin dagitoy para kadata. Among kati, at agi binaklaang ni Auntie Irene. Anya. Wan. Tagi binaklaang ni Mama Irene. Kasta ka di. Wan, Rhea. Sigon iti day dinanang, agbe-best friend ka no atalo ni nanang ko. Ni nanang mo, ken ni Auntie Irene. Idi na kinubyo ni nanang mo. Nagsakit tinakam ni Auntie Irene. Gaputagayat da ito'y iti inam, banag at na imbagbaga. Gaputa saan kat nga roda may parbang. Nagtrabaho da ito'y iti abroad, iti mano atawan. Aging gaan na ilawan mo ti inak, iti may sa pamilyado. Kat nagsikog. Iti panaglabas dal daw, bulan kantawan, namuan ti inak, ngadda na tagsa na sakit na. Imbilin na ngarod kina Auntie Irene. Iso at tinagibinak. Manipo didi, kinid daw namatan ang mama, ti iawag ko kenkwana. Anya. Idinadamag na Auntie Irene anatay ni Lolom. Nagdesisyon da ito ang mapan ija lugaryo. Tapno mapan nakalain. Iso nga da kamat ita dito eh. Diyos ko. Dayta ti pudno apakasarintaan ti biyagta, Rhea. Ti sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam, naragsak ngayon kay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan nga ami. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, sakbay ngayon kaituloy abasaan toy nanumo asurat ko,
Yabrasak man pa'y tinabara apan ang kablaaw ko kada kayo amin amang bukbukal iti drama, babaan kadag iti agduduma apakasaritaan, dito'y programam alagip ti napalabas. Siak ni Ami, tubuak ti probinsya ti Cagayan. Narigat ti adda apan nagbiag mi, iso ngayon karigatak ti nagabroad tapno matulungak ti pamilyak. Ket kabayatan ti panagtrabahok dito'y balasiw taaw, dito'y kumatan anaam-am mo ti nagbalin nga ama dagiti anak ko. Rugyak nga rudan ti agsalaysay. Ay, kasano da ito yan anak ko. Naibus mamutun ti bagas tayo. Awanan ni saang tayo intun malam. Sapay nairanamot ngagsakit ni tatang yo. Ay, wan nga rod nanang. Kasanungatan nga agpaiso. Anya nga tano awagam ni manang mga abi. Mangibaga ka iti kwartana. Bareng nga dapay na bati iti sweldo na. Ay na, saanan nanang. Bayan nyo ta siya kung timapan agdiskitar. Nakababain mo't kinimanang amin uday talaang tiyaw awag tayo kenkwana. San abale, tadamot ija abroad di kabsat mo anak ko. Pudno nga ada ijay abroad. Ngam narigat matla ang tibiyag ijay. Narigat ti agtrabaho ijay nanang. Iso ano lakit di takabaalan tayo ti agdiskitar, aramiden tayo. Tani, narigat mat no ni manang amilat tan tinamnamaan tayo akanayon. Sa bagay matkit di sige. Agid dan tangarudan arumwar anak. Tapadasag mamut ti mapanagdiskitar. Mapanak ijayan da Madam Janet. Bareng aday palabana. Iso pa'y mat titangdan ko. Di mo timbaga, ngawagan daklaan no da kasapulan nyo? Wen, ngam adalat tamot pa nagbain ko ama nang. Narigat mat no si kaamin ti pagtarayan mi. Sana bale ta nakadiskitar kami mat iti inggatang mi iti bagas kan agas ni tatang. Intun maminsan nga dakas tarigat yo, awagan daklaang, wan? No talaga nga awanan pamuspusan, talaga nga awagan da ka manang. Ngam no kabaalan mi pay mat asulbaran wenno idiskitaran, ay kat idiskitaran mi Sige, tay pawit kun ti allowance mo ading. Nayunak meten iti pagpalengkem. Gumatang kay ti may sakaban abagas, tendad dumapay amasapsapul di tabalay. Igatangam meten ni tatang iti agas na. Sige manang, kat itapay laang, agyaman akon. Awan anyaman na, ading ko. Ala, pakumusta am tumutanda na ng kantatang, wan? Baliwak tumanin ti umawag, tanay, oras manin ti trabaho. Sige, manang. Di ka agdanag, taidanon ko ti panang kumustam kadakwada. Sige. Si kangarodan ti makamu amang i-budget iti ipawit ko, wan? Wan, manang. Kat agan-anad ka kumadita akanayon. Agyaman na kading ko, Sige, bye. Naglukon. Itay pa'y anadlaw ko day ta lalaki Sursurutan naksamat. Sapay nakabutbutang tilangana. Barbasan nga tidug tibuok na. Tinasayaak. Partakak pa'y timagna. Apa gusto sumunga din ti tren. Partakak tumunag. Kalpasan na. Sumagsakak iti kaduan ti tao. Wan, kasta teramidag. Iti kasta, mayaw awan ko ti lalaki amang sursurot kanya. Hi, miss. Diyak lakit di agbidot. Dito ti lalaki amang sursurot kanya kidi na minsan nga aldaw. Mabalin ka diti makiam-am mo, miss. No kasta, Pilipino matla ang gayam. Kunaklakit din no sa bali alahi. Lampong kan barbasan mat ngamin. Kaslagtal talamitim ka man. Ada ka di ibagbagam? Awan sir, awan. Ay naapo nakabutbutang matan ti tsura na. Nakangis-ngisit lang rudan at tidug pa'y tibuok na. Sakit barbasan pa'y. Kasla adik. Napauli magkamatan, miss. Mabalin ka diti makiam-am mo, kunak. Sungbatak-latan. Iti kasta, di na ibaga bastusak. Hi. Hello, sir.
Mabalin ka di amaamuan, ti madaydayaw anagan mo? Kwa? Jessica, sir. Wan, Jessica tinagan ko. Wow! Nagpintas mo't ang tinagan mo. Kasmat lang iti kinapintas mo. Ha? Siyak mo't ni Alan. May saak nga engineer dito Singapore. Kasta ka di, sir? Naglastog mo't dayto yan. Engineer ka no. Jack mo't damdamagan no niya ti trabaho na. Nakayabiyabang. Masurunak. Mabalin ka di nga awisan? Ha? Intamangan iti may sa sikat na restaurant dito Singapore. Kaya't ka ngamin ama-ama mo iti gusto, Jessica. Ay, kwa? Di kagdanag, ta sa anak adaka sa tao. Awan ngamin amamok una dito eh. Iso akayat ko kumati makisindingat kan ka, Jessica. Nay, nasapa ka mo't abimbangon lakay. Naimbag kan aya. Wen, bakit? Mayaten, tiriknak. Nasapa akta, masapak ang mapan iti talon. Mapan ko man sarungkaran na iti pagay. Ang mga nukinan meten na iti bilik. Ay kat agkapi ka pa'y ang arod. Ay, wen man bakit? Mabitlaang atay timplaan ka. Sige man nga rod bakit? Ay, wait. Saan ka di pa ngay mawawag ni Ame? Saan pa'y ba't? Apay, adda ka di ibagam? Awan matkit day. Kaya't ko lang mat ako mustain, Di pa'y mo't imawag ngagpaiso. Makumikom siguro iti trabaho na. Ay, nalabit akas talakay. Nagtuyin ti kapem. Ang yamanak bakit? Mayat ti pudot na. Ay, lakay. Kita tuman no dapay maburas mo nga utong. Isupay asidaan tayo no kwa. Uwan bakit? Isumat lang ti may sa agagara ak ijitalaw. Mapan ko kitaan no dapay nateng ang mabalin ang maburas. Naimbag lang asiden tayaw. Tanay, nagnginamutan ng iti magat-gatang. Alan, mamin ano ka di ngay bagakken ka. Addan nobyok, iso apang nga asim kumata sardengan nakmeten. Saan? Di kan to sardengan, aging nga ngaklunan nak ami. Ha? Oh, apay. Naklaat ka kadita apay nga amok ti putpud no anagan mo? Ha? Sika, lino ko nak ididamo anagam amuta. Kuha. Among ka di, asigudan nga amok nga ami tinagan mo itinagam amuta. Ngam kas pa nang respeto ken ka. Sinabayan ka lata hindi ko nam a Jessica tinagan mo. Sino ka ngamin aya talaga? Apay adanda ni amum ami na may papankanyak. Palpaliiwan naksamat. Aklo na ka nag-imbestiga ak may papankan ka. Ngam kas na kunakon, awan da ka sa panggap ko. Mariknak ngamin nga agayataken ka, iso nga ar-aramidag ti kastoy. Anya? Amok nga danobyo, ngam sana ka sumardeng amang ibagay ti ayat ko ken ka. Aging nga asaan kayo pa'y anak kalaysa. Alan? Dahi tatipod no. Panagnakaken ka asyak ti rumbeng apagyasawaam. Ngamin, siyak ti pudno amangay ayat kan mangipatpatigken ka. Saan kat at agdama anobyom ay ayatan kan ipatpatig ka unay-unay. Amen. Saan, Limbert? Di na kumamutrabakan iti kasta pangaasim. Anya, mabitla ang Limbert. Saan tapay analpa sa nagsarita? Limbert! Limbert! Diyos ko. Apay akas to'y matan tinagtumpalan ti ayan-ayat mi ken ni Limbert. Talaga ka di akas to'y tinaituding agasat ko.
mapasaktan itinagan ni Ayat. Apay, anya launay tinagbasulak, tapay akastoy ti mapaspasamag. Apay, Diyos ko. No kasta, nag-break kayon ka ni Limbert, Ami? Juan, Maris. Adda ka nun sa balingay ayatan na. Kat agkasardan iti mapiit. Ay una yun ni Limbert. Kasta laang kalakakin kwa na ti mangibaga iti kastaken ka? Di naman laang matpinanunot ti danda ni pito atawan a panagin na yan ayat yo? Juan nga ron. Nagsakit, Maris. Awan umasping iti kinasakit na. Ay, ala. Isangit mo latta, friend. Iti kasta, mairwar mo ti sakit tinakam mo. Maris. Anyangay nga rod kat adaditan, friend. Nasakit man, ngamnaskan nga aklo namon. Talaga siguro asaan ada kayo ka ni Limbert tinaituding para ititunggal maysa. Kaslandyag kabalan, friend. Nagsakit. Namumla ko manukasano ti kinasakit na. Namumla ko, Maris. Ay, maawatak tulit nam, friend. Talaga nasakit. Nang runa kat sa diwa pa itisugat di tapusom. Ang ampatsak, adumtang tumatla ang ti panawan am ay liliwag mo ti sa amarikrik na kita. Aklunan kan, Alan. Agpeso, Ami. Juan, kunaklangarudan. Oh, ay yaman ako na. Kunaklakit din o talagang awanan namnamakin ka. Ikarik, ng ayaten kan ipatag kay tag na nayon. Si kalang ti babae nga ayatak. Aginggat maudi nga angis ko. Promise. Namnamaak day taalan. Sapay la kumata tong palam amin akarim kanya. Wadami. Ikarik adi kan tulumdaang iti danlak. Di kan to pagsangitan. Kang runani ti amin. Pagseribyan ka kas asawak. Oh, I love you, Ami. Unugay ang timbaga ti anak tabakay. Nga anya lakay. Nagsinadaan ka ni Limbert. Kat agkasaran ni Limbert iti mabiait. Ay, Juan nga rod. Nadamag kumutday tan lakay. Doktora kanumat ti asawaan ni Limbert. Ay, kat nagasat at kinayat ti may sa doktora. Sa apela ko mga rod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kat apay nga rod ngay akas ti panangibalikas mo, Dionisio. Kasla damot sakit tinakam mo ti panangibagam. Asapay la ko mga rod tagbalin to ang naragsak ti panagtinada. Kasanaw kat basta inkulasay matlatan na dyan Limbert ti anak ta. Nakasapon lang iti doktora kung namatlan nakajakpatan iti loto. Ha? Basta insina na matlatan dyan anak ta. Di na matla pinampanunutan na iti intultulong ti anak ta kenkwana ang raman iti pamilyana. Ay nalakay bay amon. Talaga kas sa tibiyag? Ada dagiti tattao. Asaan na nga mo timang talyaw kadagiti ng tulong kenkwana. Day takit nga rod. Isaasapay la kumata di nang tumat marik na ti sakit nga impalakam na iti anak ta. Surun kon. Ay wow! Nagtar ka mo't gayam nagpapukis kan agibarbas ka alan. Siyempre mo't amom ka ditay kun kunada. Tall, dark, and handsome? Siyak na dyan. Anya? Talaga mat. Uri kasti anang isitak. At damat may pagpanakkel ko alangak. Gwapo ak mat, kumpara ka rin tinagduma dita. Pinagkat mo mo't tibukod mo at tugaw alan. Ay, wana. Awan gayam mangidayaw kanyak. Di siya kun ti mangidayaw iti magbagi. At least, am-amo ko ti mismo bagik. Anya? Sika at talaga. Anya nga tanong kalay satan. Ha?
Uray simple lang. Tinapatag, makapagkalaysatan. Iti kasta, agtin natamatan. Day tamot laeng kumatibagak kan kaalan. Iso na laeng ta, ijay Pilipinas ti kayat ko apagkasaranta. Bakit di agawid ta iti Pilipinas? Ta ijay tangag kalaysa. Agpaiso? Wen, Promise? promise. Mani po dita, rugyan tanga si kaswa na iti papeles akasapulan ta para iti panagkasarta. Sigurado ka ka rin iti pangading mau anak ko. Di pa nakikalaysam ka ni Alan, ti kayat ko asawain. Katuan tatang, sigurado akon, 100% ni Alan ti kayat ko apakiasawaan. Apay tatang, adda ka di parikot? Ay, kwa, awan ba't kat di, anak ko? Nadamag ko lang ba't Agdua-dua kayo ka di kini Alan tatang? Ay, kwa, saan ba't nga iti kasta, anak? Uray di yu ibaga tatang. Amok nga agdua-dua kayo kini Alan. Ha? Apay, ti kunayo ka di kat saan ang mapagtalkan? Kwa, anak. Tatang, nasingpot ni Alan. Saan lang nga dayta? Nagagat pa'y. Isu nga amok, ajak to agrigat iti danana. Amo na ngamin ti dumiskarte. Saan akas kadag iti daduma dita? Ano anya ti adda, kat isulatan. Ay, kat nasaya at ba't garod ano kasta, anak ko? Sa pala ko mga rod, tas saan to nga agbalbaliw ni Alan? Iti kasta, agbalintumay ta naragsak ti buklen nyo a pamilya. Kat, napanagna ka mo, ti ko na ti anak ta. Anasingpet ka nagagat di manugang ta Dionisio. Wan sang agpaisaw bakit? Na, apay ngay, nga dapay la, sana. Di mo ibaga, asaan ka pa'y anak kumbinsi kini Alan. Pag kunaam ngay mata sa anak pa lang anak kumbinsi bakit? Kasano, kat kasla agalanganan kamot amang ibaga itiwan. Anyat amo tayo ngay. Ang mga no'y talang dahi ta kinasingpot kan kinagagat na di nga Alan. Ang mga no'y to nagsublidan ija abroad kat parigataan kan kabkabilin nanton ti anak ta ijay. Ay unay kan Dionisio. Imbiskit di nga dayo mo di manugang ta. Saan? Takastaki din ti bagbagam. Kasla imposiblimat nga main alasingpot na di nga Alan. Ay sus, saan aga po takas jay ti itsura ni Alan? Kat saanin ang mapagtalkan? Saan nga iso ti makuna agwapo? Nang runa kat medyo nangisit. Ngamuray no kasta ti itsura na. Mariknak, anapintas ti panagpuspuso di manugang ta. Ay kat makita no aging kat kaano ti kinasingpot kan kinagagat na di nga Alan. Bakay? Bilib akon at talaga iti kinaanos kan kinasingpot ni Alan, friend. Ay talaga, friend. Awanan ti birukak pa'y kankwana. Talaga anaanos. Nagagat pa'y Isunto pa'y ti makatadang aglutluto dito balay. Isu taglinis. Kan isu pa'y taglaba. Ay na, nagasat ka at talaga ka ni Alan, friend. Ay kat, quits kami laeng friend. Ne, anya ti kaya't mo asawan, friend?
Quits kami kunak, tako namut ngamin, nagasatakken ko ana. Nagasatakken ko ana. Ngamin, nagagat ka na anos. Saan lang nga dayta? At dapay natalgad at trabaho na. Ngam makunakmet ang nagasat ni Alan kanyak. Gapo, tanakaasawa iti sexy ka na pintas akas kanyak. Wanan niya. Sana all, friend. Ay katagalay sa kayo matan akin ni Edgar. Iti kasta, agdan na kayo matan. Wan ko maa, friend. Nagadupay mo, ti paggastusan mi. Bareng makaurnong kaming tumatlaang. Iti kasta, makapagkalay sa kami matan nga agpaiso, iti kabiitan a panawan. Nasayat matasimbang petkan bakit? Apa gusto? Malinlina yung tin na po Aginanaka, tamangan tantumot na ninton madamdama. No kasta, nakaluto kan lakay? Wen, itay pa Nasapa analpas ti trabaho mi. Iso nasapa akbat ang nagawid. Aya? Ay kat mayat ang arod. Sana all masapsapa ang malpas ti trabaho na. Ay, nagsakit ti sakak. Agraman ti likod ko. Kaya't kung tagilad lakay. Ala, agtukaw ka pa lang dito sopa. Tamasahyak ti sakam. Wano, kaya't no, ti babad mo itinapudot adanom. Ta sakto masahyan itong madamdama. Sige man lakay, tani. Talaga na bambanuga kiti nagmalum at trabaho. Mabit lang nga ron, tamang ipapudot ak iti danom, bakit? Confirm lakay. Talaga ang masigugak. Agpeso? Wan. Talo abulan ng tinawag. Ay na, siya akong tikaragsakan na tao ni Tilubong bakit? Yes! Yahoo! Kamaw dyan na, andan to na nagta. Agbalinak ton nga ama. Wan agbalintan ang naganak iti mabiit, lakay. Ay, nakaragragsakak at talaga bakit? Tsak may latawan ti kastaon ay aragsak ko. Ad naman nga agsingsingpet kan aggagagatak no kastoy laeng bakit? Ay, wan rumbang laeng at dublimpay taggagat. Ngamin, manayunan ng ti paggastuan ta. Manayunan ng tingiwat apakanam lakay. Wala. Ket, ay yamanak ta orin nalaadak, inayak naklata. Ti amok nga ron itikat, jakon makaasawa. Ngam kastaunay a panagyaman ko. Ngamin, dimteng ka itibiyag ko. Unay matan tanalaad. Saan mat alakay? Nagwapo kan tupay. Ha? Hindi nakman pa sa blue ka na kasta bakit? Saan man lakay? Punot ibagbagak. Talaga agwapo ka. Iso adi ka kadi agsasaw iti kasta. Kanayon mo kumalaglagipan, nga uraan niya pa'y tilangam, ay ayatan, kanipat patag ka unay-unay. Pinanagnakan ti asawak ti kinaanos, kinasingpet kan kinagagat na nga asawa. Agingga nga ininot anaaklon matlaang ti amak kas manugang na. Ket ita, addan dua nga anak mi kani Alan. Damag ko ang nagsinamat kanon ni Limbert kan ti doktora nga asawa na, gapu iti kinababaero ni Limbert. Naimbaglaangan ko na ta sa anak ang nagsagmak idi kan ni Limbert. Ita, agnanaad kami dito'y Singapore. Agtrab-trabaho kami dito'y kabayatan ti panagadalmet dagiti anak mi. Uray addan bukod mi a pamilya, makatultulong kami matlatta uray sagkabasit iti pamilya mi dita Pilipinas. Aging galaangan ditoy Miss F, to'y pagayam mo, Ami. Ken ka pagayam, Ami. Naimbaglaangan ngagpaiso ta na ilisi ka iti ima ti immo na anobyom. Tano saan, amangan no saan met ang nagsabat ti dalan nyo kani Alan. Kunada nga ruden, awan tinalaad a pinarswa ti Diyos. Nalaad tayo laeng iti imatang dagiti tattao a nauyaw. Uray no kukwa na met amin agwapo no sadot met, awan met laeng serbina. Uray no saan agwapo ti langana, no gwapo met ti ugali kan panagpuspuso na, ay katdakkal daytan apakaidayawam kas asawa na.
Sapay lakuma, taagtultuloy tinapintas alangan-langan yung agasawa, kastamatan dagiti anakyo. Alakastan pagayam ami, ket pagyamanak unay tiing kapanangibinglay iti kapadasam. Dito'y programa tayo, alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F. Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangan. Sugat ket mabalin a nagimbag ken nagkaaman. Nga magibati daytoy iti marka apakalaglagipan nga iti naminsan adda day di kalman. Lagip ti napalabas. Naimbag nga orasyo papagayam. Ti surat ngayon ta idrama ita ket nagapu iti pagayam akayat na ti agpailinged iti nagan Aluy, manipod probinsya ti Nueva Vizcaya. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, iti agdama ket addaak ditoy balasiw taaw. Ngamtin nakistoryahan ita ket tinagbalin apadas ko iti addaak pay dita Pilipinas. Adu kami nga agkakabsat. Iso nga idiin baga ti ulitag ko at agibyan nak, pinalubusan dakmet dagiti dadakkal ko. Rugyak man nga rod ti agsalaysay, idi agtawon akon iti 15. Kastoy man dagiti pasama. Tanday ta, nabalsig ko amin ng dagiti kinayok. Umanay mo't siguro dahito yun na pagsungrod may iti sumagmamanong aldaw. Ibilag ko ba'y? Isalansan ko, tapno mamagaan na imbag. Kasta unay adagaan na. Ay, nagpulot nga minan ti panawan. Nabannoga ka nagbalsig mabisinak tayo din. Tinasayaat, mapanak di kusina. Mapanak mangkita iti mabalin ko kanan. Hoy, Louie! Ha? Uncle Donato? Abay ngagtugtugaw ka dita, ha? Abay, nalpas mo ka din ti paparamid ko kan ka? Oo, Uncle. Nabannoga ka nagbalsig. Iso nga agin inanaak. Sino tinagkunakan ka nga aginanak ka, ha? Uncle. Maban ka ijay talon, tain ka ituloy ijay araradwak. Oo, Uncle. Agawa ang tagunay. Di ka ginad-ginad, tamaan wakaraman ka manan kanya. Oo, Uncle. Di ka agaw-awid aging gaadi mo malpas na jay. Naawatam! Uwan, Uncle Donato. Hey! Hey! Ano nga ti oras? Ay, ano sa anak nga bidot? Amangan no alas 3 iti malam. Ay, marik naktibisin ko Jack namin nangal daw. Ho! Ho! Mapan ko man kitaan. Nuad na loom abunga ti papaya. Tayo sulangan ti kanak.
Jak pa'y nga minalpas ti aradwag. Sigurado nga ang tanak manan ni Uncle Donato. No gawid ak ajak pa'y nalpas ti ipapaaramid na. Ituloy kong tuwing madamdama ti agarado. Mangkita ak pa'y iti konforme ang mabalin ko nga ipaunag. Tapno adda pamigsak nga agarado. Ne, unay mat daytan apan nangan mo, Louie. Inayadam mat Ibusam-samot amin nga inapoy kan si daanan. Ibatsamot ni Uncle mo Awon, ante. Pasensya kayon. Mabisinak ngamin unay. Tas anak anangal daw. Wan ngam inayadam ata di kakat maltutan. Kan ipakpakauna ko na, Louie. Gawat ita. Iso amasapol nga agtipid tayo. Tani, narigat tibiyang. Basitum laang ti kanam. Nawatam. Wan, ante Nida. Kastam kadilatan do na to. Tunggal sumangpot ka, nabartag ka. Tumalang na ka man, Nilda. Di nagpakibibiyangan ta saan ka matapakibibiyangan. Naawatam? Kasano adi ka pakibiyangan? Kitday tamit lang agin inom iti araktar aramidam. Nagrigat lang arudan tibiyag, ngam karkarwang pay laang. Di nakman sitar-sitaran akasta. Tasan mo da sikat mamang tadi di pagininom ko. Oo, laklakayan kan. Ngam di ka pay laag balbaliw. Imbag lakit din tawan anak ta. Tanuad da, ang mga nunataydan itibisin, gapo iti kina irresponsablem nga ama. Tumal na ka man kunak ne. Kaya't mo tatapisan ka, ha? Di ta ka man langan. Louie! Louie! Apay, Uncle? Umay ka man dito, Uwan, Uncle? Darasam! Apay ka di, Uncle Donato? Ala, masaya na. Aging makaturog ka. Uwan, Uncle? Lalay ngam di mang masahe kanyak. Tap na makaturog ka. Nawatang, Uwan, Uncle? Louie! Louie! Umaya ko, Uncle. Papanamaya! Ko, Uncle. Napanak nagbayabas. Mabisinak ngamin. Ay naman naktak day tabayabas. Day takid din diing ka into na rin. Imbes ati trabahom. Agkirkiraos ngaminan ti tiyan ko, Uncle. Sa anak mat ngamin anamigat. Kapilaan ti impaunag ko itay. Adaya ng mikat ka na tayo. Katawan mat. Agpapada tayo akapilaan ti impaunag na. Uncle? Ala! Ingkakat ituloy yung tiyan aramidam. Tap numalpas. Louie. Uncle? Ingka makikumboy. Tasya kong timang ituloy dar aramidam iti talon. Sa dino, Uncle? Agburas ka no da pare duming iti mula da pipino. Agbirbiro kiti tangdanan ng agbunag. Iso amapan ka? Un, Uncle. Mano kanungay ti kumboy. Ay na! Saan mo natamagan? Basta mapan ka! Agyaman aktay may ka, Louie. Intun maminsan tumanen, wad? Ala, mabalin mo ti agawid, baro. Saan nyo pa'y mat nga intad ti kumboy ko, Uncle Doming? Ha? Ne, apay. Saan nga imbagan ni Uncle mo ayakan ka, baro? Tiyan niya, Uncle. Adda nga minutang na kanyak. Kat isuting ka, Rom. Babaan iti panagkumboy mo. Ay, kastaya. Di namat ngamin imbaga, Uncle. Naglukon day dyan ang uncle mo. Ato'y barok. Alam day to'y, tapno at damat kwartam. Saan, Uncle? Nakababain mat. Alakit din, awatamon. Aywan, adda ka di aramida mintun bigat. Amangan no kayat mo ti kumuyog amapan ijay ili. I-deliver ko dagiti imbunag tayo apipino. Sige, Uncle. Sige, hangam ni.
Agpakada kapay kada angkel kan antim, wan. Iti kasta, saan da kan tungaungtan? Wan, Uncle Doming. Palubusan mo lakay. Sigurado nga ikan ni Doming ititangdan na date na. Tagpakpakuyog kat nga rod ang mapan ag-deliver. Anyat ko na nayakan ka, Louie. Tangdanan na kakano? Jack amo, Uncle. Basta ko na nalaang mat, ako yugak nga ag-deliver. Oo, sige. Sumurot ka. Ngam ibagam ta ikan na kay ti kwartam. Bayada na titaktak mo. Tani, adupay ko mati aramida mi jay talon. Mabainak mat, Uncle. Mala. Bayam, tasyak to ti mangibagakin ni Pare Doming. Apay no ibati mong ti barito akadwa Manong Doming. Ay kat, no kayat nalakit di ka bagis. Mayat ka nga agbati ditoy, Louie. Kwa, Uncle? Awan ngamin kadkadwak dito'y balay, Barok. Imbaglaga ibabaon ka no kwa. Tangdanan ka mat no bilang takayat mo ti agyan kanyak. Kwa? Amangan no saan akayat da Uncle ko? Kasta ka di? Unante? Bayam, taibagak to kan ni Pare Donato. Siyak ti makaamo amang ipalawag kan kwa na. Sige man nga rod, Uncle. Isudamat lang amin ti pampanunutak. Tano siyak lang, kayat ko. Tani, nagrigat ti trabaho kijay. Kasano Manong, slikan to lang arudan ti makisarita iti ulatag ni Louie. Wen, kabagis. Agbati pay lang arud ni Louie ditoy. Tamapan ko ipakada kada Pare Donato. Ang amno saan da kayat, umay kan tumot lang sukunen. Sige, Uncle. Katagyaman ak. Louie Barok. Auntie Mirna. Kauawag ni Manong Doming. Anyangay ti kunana, Auntie. Pinalubusan da ka kanungag na dito'y balay. Kasta ka di, Auntie. Nasaya at matngarod no kasta. Agyaman ak no kayat mo ti agnaad dito'y balay, Barok. Una, Auntie. Kay kayat kun dito'y. Tanagrigat ti trabaho kijayan da Uncle Donato. Kanayo nakpay ama bisbisinan. Nagrigat ngamin ti biyag ijay, Auntie. Sa dino aya ti ayan dagiti dadakkel mo, Barok. At dada ijay lugar mi, Auntie. Ado kami ngamin nga kakabsat. Isu nga impatagibidak iti kabsat matlaang ni tatang ko. Kasta gayam? Auntie. Ngam, nauyong da Uncle Donato kanyak. Basit lang ang abidot ko. Bugkawan dak adagos. Kumabil pa ni Uncle Donato. Isu akayat ko na talaga ti pumanaw ijay. Nalpas ka din iti high school? Auntie. Kagrad-gradwar ko lang idinapan atawan. Dandanidit akong pagtuluyan iti high school. Tawan kano aramatak. Angam impilit ko. Isu nga inan-anusak tinagdisdis-kitar iti balunak iti eskwelaan mi. Kayat mo ka dit agtuloy nga agadal? Launay, Auntie. Angam, agurnungak pay. Sige, siya kung ti makaamoy ti panagadal mo, Barok. Agpaiso, Auntie Mirna. Wen, kunak lang arudan. Pagtuluyan ka nga agadal, Louie. Simuro ta kini Pare Doming. Tao may ko alaan ti sweldom, Louie. Ha? Ayan nga ti sweldom. Itad mo aming kanyak. Ay, kwa, Uncle. Sanak nga agsusweldo. Imposible Sana talaga, Uncle. Ngamin, pagad-adalan nak ni Auntie Mirna. Aniya? Day tatipod no, Uncle. Ay, sana mabalin day ta. Agtarab-trabaho ka dito'y. Ngam saan ka kidin nga agsusweldo? Sa dino tayo ti kabsat ni Pare Doming. Kaya't ko ang makasarita. Naimbag nga oras mo, kabsat. Ada ka di parikot? Auntie. Louie Barok, panawan na kami pailaang dito, Iwan. Sige, Auntie. Anya ka di itayan ti ko na mga ibagam? Apaya kayat na ka makasarita? Ay ko. Kanakak ni Louie, madam. Pudno aya, saan nyo asusweldoan ti kanakak? Kwa. Wan, ada nga min saritaan mi ka ni Louie, kabsat.
Tumulong ka dagiti trabaho dito'y balay, nga uray saan ko aswelduan. Ngam, pagtuluyak nga giskwela. Ne, habi ngay, awan mo ti kasta saritaan mi kini Pari Doming. Iso a pinalubusak ti ka nakakagtrabaho kada kayo, madam. Ti amok kat susweldoan nyo. Iso ngay manugotak. Kabsat, saan pa nakibiyang? Angam saan anasaya at ti kasta nga aramida niyo no bilang. Agasam man, tapagtrabahuan niyo ni Louie. Kalpasan na, da kayo ti mangala iti sweldo na? Di mo pakibiyangan no niya ti kayat kong aramidan iti kanakak. Nawatam? Ah. Tangay kastamat gayam. Iyawid ko lang ang ti kanakak. Sayang lang ti bambanog na agtrab-trabaho ka. No di mo matgayam sweldoan. Awan mat problema iti dayta kabsat. Palubusak ni Louie. No lakit dita kayat na ti sumurot kan ka. Angam no saan, sapay kuma, tadi mo pilitan. Louie! Louie! Lukat amday di kunak na. Saan ko manatangkad di ulong? Maysa! Di nakpagpungtutin. Kaya't mun samot ang makaraman kanya ka? Panagkunak ka talaga di na kayat ti sumurot kan ka, kabsat. Ay sana mabalin, madam. Nasken nga iyawid ko ti kanakak. Louie! Lukatam diri daw! Louie! Adtoy, ikan ka iti pakitsendam kan pagpletem nga agawid. Ha? Di mo mabalin apilitan ti kaanakam no talaga di na kayat ti sumurot kan ka. Agyamanak, madam. Umanay ka di daytan? Uwan, madam. Sobra pa'y, sige. Agawidak nga roden. Kasano, Louie? Anya nga iti plano ita, nakalpas ka iti panagadal mo. Agsapulak adagos iti pagtrabahuak, anti. Adakan ka dahita, Barok. Anti. Numabalin ngamin. Katjak kayat nga adda masayang nga oras ko. Kan maysa. Kayat kun asubadan ti kinasaya at yu kanyak. Pakaragsakak ti tumulong, Barok. Kat sa anak nga agur-uray iti bayad ti anyaman anaaramidak iti padak a tao. Nakasaysaya at kayo at talaga kanyak, Auntie Mirna. Wen tanasaya at kamat kanyak. Nasingpat, nagagat, kan mapagtalkan ka. Isu nga imbilang kan, kas pudpudno nga anak ko. Kasta akmat kada kayo, Auntie. Imbilang kayo matan, kas pudpudno nga inak. Kat agyaman ak unay. Gapu iti kinaimbagyo kanyak. Manu atawon mat adyak nagaw-awid ditoy, Uncle Doming. Pimintas mat gaya man ti kalsada. Saan na nakaslay di Araf Road? Ewan, Baraok. Ado pa yun ati babalay. Imadun ti umili ditoy. Ado ti dayaw. Kumusta mat nga tanda, Uncle Donato kan Antinida? Ay, nadamag ko ngagsaksakit ni Pari Donato. Ang amjak pa'y piman na panpinaspasyar. Nalabit aga po iti kinalaing na nga uminom iti arak. Isu ngagsakitan. Ay katanya pa'y nga ay. Isu nga talaga. Artakmat nga may di ulitag mo. Ay kayat mo kaday. Tadumagas tayo jay balay da. Sakbay nga agawid tayo jay balay. Sige, Uncle. Kumusta kayo, Nanti? Louie, anak. Si kakadinday ta. Ay na nagtaar ka batan balong. Kan limok magka. Sakto lang, Auntie.
ni Uncle Donato ngay. Sa dino ti ayan na. Ay nabayagan ana idalit ni uncle mo. Nakong, aday ti silid mi anak kaita. Saan unay ang makakuti-kuti, nasakit ti tiyan na. Anya? Ni, apay. Agan ano ni Uncle, ante? Ay nalipata kung di imbaga ti doktor asakit na. Basta complicated. Sino di kasarsarita bagay? At nagadisimbang bisita. Anay ko! Anay! Nangagnan ti boses mo. Umay ka na kung mapantay iti ayan na. Ala, di kayo nagsangit, Uncle. Agsao ka alakay. At ka di kayat mo nga ibagakin ni Louie. Uncle. Amo kakasta unay aragsak na anak kakitakan ka. Kan amok latan nga agbababawi gapu iti kinaulpit na itikan ka. Ante. Pakawanan da kami kuma. No nagbalin kami anaulpit itikan ka, baro. Ala, saan kayo ngagsangit, ante? Di kayo agdanag, saan kayo abaybayan? Nakasagana aklat ta tumulong kada kayo. Tiyak lang amin malapdan ti agsangit. Nang runa numalagip ko ti kinaulpit medikan ka. Itatamaysakan a professional. Saan ka lata nagbalbaliw? Saan ka nang lipat? Nakasingsingpot ka lata. Hello, anak ko. Nagbalin kayo mat aparte ti biyag ko, ante. Awan sa bali amang tulong kada kayo. Saan asyak? Aginggat ka balag. Tulungan kayo latta. Kastamon ka dagiti kakabsat kan dadakal ko. Agyaman kami unay kan kaluwi. Katsapay kumataado pa'y abendisyon, di pa iti Diyos kan ka, baro. Agyaman kami unay. Kanakan. Agyaman kami. Iti kinasayaan mo kada kami. Nga uray nagbalin kami anaulpit. Itikan ka. Maragsakalak amak akita iti baligim. Sapay ko ma. Mapakawan na kami kini antim. Nang runa-unay kanyak. Nabayagan ang napakawan kayo, Uncle. Kanmaysa, iti kaano man, sa anak anang imula iti sakit tinakam kada kayo kani Antinida. Linipat kong dagijay, Uncle. Louie. Naragsak akon. Amang isubli iti bukod ko. Ngamin. Nakapagkid daw. Ken napakawanak bitin. Kanakan. Di kay agsawi ti kasta, Uncle. Agpaimbag kayo kitdi. Addaas iti Diyos, Uncle. Saan kayo kuma amaawanan itinamnama? Kalpasan ti sumagmamano abulan, natay matlaeng ni Uncle Donato. Saan daan na paraburan iti anak, iso nga ita, agmay-may sameten ni Antinida ijay balayda. Ngamkit di, pasaray pasyaran met dagiti kakabsat ko. Ita, addaak dito'y balasiw taaw nga agtrab-trabaho para iti pamilyak. Pagad-adalak dagiti kakabsat ko. Kat adapay dua atol tulungan matlaang ni Auntie Mirna. Isumet ti kadkadwa na ita ijay balay na. Daytoy man tipadas ko ajak tupulos malipatan. Kat pagyamanak unay tiing ka pa ng yornos para iti pan nakaidrama to'y surat ko. To'y pagayam mo, Louie. Ken ka pagayam, Louie.
No nasayaat ka iti padam a tao, sigurado abindisyonan nakamet ti Apo. Ngem no naulpit ken natangsit ka, agbalin kanto a nakakaasi iti udina. Alakastan pagayam luwi, ket agyaman unay iti ingkapanangibinglay iti kapadasam, dito'y programa tayo, alagipti napalabas. Sapay kuma, tagbalin nga adal daytoy kadagiti papagayam tayo adumdumngag. Maminsan pay, pagyamanan da kayo manen amin, iti awan sarday na nga kay panangtartarabay dito'y nanomo at channel tayo. Aging gamanan iti sumarunong upload me. Agyaman kami iti ingkay panagdangag.